Evo Nikola, završili smo 2 modula Coaching Akademije. Kakvi su tvoji dojmovi? Pa meni je super, jako sam ugodno iznenađen. Super sviđa mi se grupa, upoznavanje novih ljudi, upoznavanje novih metoda. Mislio sam da puno toga znam, a zapravo sam shvatio da ništa ne znam, što mi je super. I veliki mi izazov zapravo za mene osobno ovakav način rada, jer sam često u situacijama da nudim rješenja, a ovaj put učim izvlačiti iz ljudi da sami dođu do svojih rješenja, što je neki self-management, to mi je veliki izazov. Ti si suvlasnik i kreativni direktor Bruketa i Žinića. Šta je ono najbitnije, najvrijednije sad za tebe u tvom svakodnevnom poslu koji se radiš? Pa već nakon prvog modula sam primijetio da sam počeo drugačije razgovarati sa ljudima, da se više upotrebljavam te neke tehnike coachinga u svakodnevnom razgovoru isto. Kada se pojavi neki izazov, onda je razgovor puno smireniji i vodi prema tome da ljudi sami dolaze do svojih rješenja, ne da se nudi, da kroz to postaju samostalni, nekako motiviraniji, na neki način odgovorniji. I vidim da se i oni nekako bolje osjećaju nakon tih razgovora i da su samostalni, puno samostalni. Mislim da ću to primjenjivati zapravo kroz sve tvrtke i kompanije koje imamo sa ključnim ljudima, da ću probati raditi na taj način sa njima. Super. Kako ti je grupa? Evo ima vas 13 ovdje. Kako ti je ekipa? 13. grupa i 13. Sima. Da. Sve obilježeno brojem 13. Super mi je grupa, jako. Meni je osobno, opet mi se pokazalo onako da ne treba imati predrasude u životu, da dođeš sa jednom slikom, a zapravo slika s kojom izađeš van je potpuno drugačija nego ona s kojom si ušao. I to mi je još jedan put super dokaz. Dobro se osjećam. Super. Hvala ti. Hvala. Ćao. Okay.